ayati kutsi tintfombi tilala todvwa nalabadvuna balala bodvwa. Siyimbali yeMaswati, sichakazile siyincobile iCovid. Usho njalo mlomo longacali mango, lomagadlagadla kaSobhuza, icathazi lamahogoza. Usho njalo mabhulumlilo ngelibhayibheli. Wena waphumembo. Wethe! Wethe! Wena phakathi. Lo khipha simemetelo, inkosatana yembali, Sakhizo. Be sure to catch Business Watch every Wednesday between 2 p.m. to 3 p.m., where we feature the latest updates on business news, market trends, and exclusive interviews with industry leaders, as well as insights on emerging small and medium enterprises in the commercial sector. Business Watch, your business leader. Asinifisele sinemukele maswati lamahle nathi tindzaba tensimbi ecala imini tifundwa ngulungelele Magagula kukhumbula ukuthi ungakhona ukusibukela ekhasini letfu la ka YouTube Eswatini TV tindzaba. Imvuna yetindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha umhlonishwa Apollo Maphalala seyithumisele umphathi wedolobha la kaManzini Ilungile Dlamini ngekukhethwa ukuthi abe ngumengameli wenhlangano yabaphathi bemadolobha iElema kanye nekukhethwa ukuthi abe lisekela lamengameli labaphathi bemadolobha esifundzeni lesisendasi nenhlane Afrika. Imvuna yithi lokhu kukhomba buholi lobucotho bakhe. Imvuna bekhuluma emsebentini wekumbongela lobanjelwa eHappy Valley ezulwini ngalesibili. Ngenyanga yakholwane kulomnyaka umphathi wedolobha lakaManzini Ilungile Dlamini wakhethwa ukuthi abe lisekela lamengameli webaphathi bemadolobha esifundzeni lesisendasi nenhlane Afrika lekusikhundla lesikhulu impela lokuphakamisa nemjeka welive. Lo kaDlamini-ke uphindze abe ngumengameli we-Local Authority Managers Association liyatiwa nge-ILAMA. Bekukathi-ke kunemsebenzi wekumbongela lona wakaDlamini ngenzima layidlalako. Indvuna yekutfutfukiswa kwamadolobha umhlonishwa Apollo Maphalala uthe Lungile ukhombisa kuba sibonelo nakulabanye ikakhulukati besifazane. Nawuyaleka ICMA Lungile, be a true ambassador of the kingdom and be a true ambassador of local government yalapha kithi eSwatini and a true ambassador of local government in Africa as a whole, and that's no small responsibility. And nineke lenisebenza nayo Ilungile kaManzini, give her maximum support. Kufute ukuthi i-council ingasiva space sekuthi nyalo uhambile CEO mhlawumbe uye board meeting yaka ICMA. You really should be there to close the gap. Kanzi kasatibongela Lungile uthe utawusebenza ngekutimisela nasemihlanganweni lapho khona atawuhlala nemalunga alamanye emave live utawulimelela kahle. Can I ask everyone who's here to please support Manzini as we go out globally? This appointment is not mine, but it's ours, right? As we sit here today, we need to be sitting globally and influencing what's happening in our space. Labanye-ke labambongele labamfiseleke kusebenta lokuhle asamelele live bafake ekhatsi isithembile simelano welidolobha lasesiteki Gideon Mhlongo nalabanye. Etindzabeni ngemgiyani Msibi ngiseHappy Valley ezulwini. Itiko letemfundvo seletfule umphathi isikolo alomusha esikoleni lesincane saseFontaine eMbabane. Lokhu kulandzela kuthatha umhlalaphansi kwathishelanhloko lowasolwa ngekudlabhatisa imali yesikolwa. Likomiti lesikolo lesincane saseFontaine lahlangana nebatali ngendzaba yathishelanhloko emavikini lambalwa lengcile lowatsatsa umhlalaphansi kanti-ke bekasolwa kakhulu ngekungaphatsi kahle imali yesikolwa. Litiko letemfundvo-ke selethule thishelanhloko lomusha kusoko lesikolo lokunguSifiso Mabuza lelimetfule embi kwekomiti yesikolwa bothishela kanjalo nebafundzi. Kanti lothule lothishela lomusha
kube ngibusisiwe Mzebele. Yacela ukuthi nimbambise nguloko bothishela le basithume kona etiko. Bothishela bathokote kakhulu kuba nathishela Nhloko lomusha bathi bayethemba ukuthi kutawusebenziswana kahle. Siyajabula ukuthi senisilethele sicela ukukuthembisa baba Mabuza ukuthi siyafuna kusebenza sibothishela sithe sibona kuhamba kwemphathi wethu sabitana sathandaza sathi Nkosi sicela usilethele umphathi lesikhethelwe nguwe wena siyajabula ukuthi bathi uyamthanda Jesu. Engetulu kwako konke sibonga uNkulunkulu ukuthi sowukhona kuliciniso besinaye yebo so sifikile isikhathi sakhe sekuhamba sisemthandazweni ke Mshengu usikhanza sisemthandazweni ukuthi uNkulunkulu asentele umusa nje siphinde sichubeke sisebende kamnanzi njengoba besisebenda. Sihlalo welikomiti lesikole siyabonga Dlamini naye uthe bata usebenzisana kahle nathishela Nhloko netinkinga letikhona bayethemba ukuthi titawusombululeka. Sibonge kakhulu ekuhulumende Nkosi yami kusi lokusikhalela nje asivele noma sikhala kuye asivele Nkosi yami siyabonga kakhulu lokuthi nje egcineni kwakhona namuhla sesingasho ngaloku jabulisako ukuthi hayi head teacher sesimtholile lomusha selifikile litiko selisethulele Mr Mabuza lo sekutaba nguye ke head teacher wethu lomusha ngicabanga ukuthi netinkinga letiningi leti bese setiyavela sesinalo lelethemba lokuthi Nkosi yami tita setiyaqatululeka. Naye ke lothishela Nhloko lomusha uthembise ukusebenzisana nawo wonke lokhona esikolweni sikolo sithuthuke. I am happy ukuthi ngilakhaya eFanten. I know ukuthi njengathishela besana experience lo msebenzi lo lesinikete wona akusiwo umsebenzi lo melula but ke I want to believe ukuthi uNkulunkulu ungendele umusa for a purpose because I've been to different schools and I've seen different challenges. Kanzi ke tinkinga lebesolo tikhalisa batali litiko letemfundo lithembisile ukuthi lisayisebenta leyo ndzaba. Etindzabeni ngengiyani Msibi ngiseFontaine. Umndeni wakwaVilakati endzaweni yaseNgcina ngaphansi kwenkundla yaseMpolonjeni ucela kubanjiswa ngekwakhelwa indlu. Gogo Tseliwe Vilakati uthi indlu labalala kuyo iyanetha uthi ke uhlala sevalweni njengoba isengahibika noma kunini. Gogo Tseliwe Vilakati waseNgcina ucela kubanjiswa sive seMaswati ekwakheni indlu yekulala. Gogo Vilakati uthi kati ulala etiko kanti nemyeni wakhe ungumuntu lophathekile njengoba kungmanje usesibhedlela lapho walaliswe khona. Vilakati uthi ke sewulala benyoni njengoba indlu lala kuyo isengawa noma kunini. Ngilolo nalolusito nje Nkosi uthi sidinga lokwakhelwa ngoba nababe ude isandla waqhwala. Nendlala ke futhi isiphethe akasebenzi uhlala la khaya kude la sebenza khona nemandla semafisha kuthi angendana. Asebenza njalo usathi inkomo bangamholela ilutho hola 700 aziwaguqa phela ngamandla. Buchophe emphakathi eNgcina acela umusamiyeni uthi lona ngumndeni lo weswele lodzinga kubanjiswa sive. Kulikhulu mani ngathi nangena kwekucala la khaya neva kuhlengetela tinyembeti simo salakhaya sibucayi kakhulu. Lona sifiso sekubambisa lo mndeni angashayela inombolo lethi 76741010 noma lethi 76495175. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa eNgcina. Azikagileti buya ngaphandle kwakuleli kube lusuku lolukhulu eveni leMelika ngesikhathi lisekela lamengameli walela live Kamala Harris abane ngikhuluma mpikiswano nemholi welicembu lama-Republicans ePhiladelphia. Labaholi bathinze tindzaba letinyenti njengoba lela live lilungiselela lukhetfo lwamengameli ngenyanga yeLweti.
Kube kwekucala ngqa ukuthi labaholi babe nenkulumo mpikiswano endzaweni yinye kusukela Kamala Harris athola imadomu ekhokela licembu lama-Democrats kule nkulumo mpikiswano lebeyibanjelwe ePhiladelphia. Donald Trump kanye naKamala Harris batsinze tindzaba letinyenti letifaka ekhatsi umnotho welive leMelika tekuphuma nekungena imincelende ehlanganisa lela live nelive leMexico, emalungelo ebantfu besifazane ukuthi bakhokhe sisu, impi lechubekako emkhatsini kwelive lika-Israel kanye nelicembu leHamas, kanye nempi lechubekako emkhatsini kwelive le-Ukraine kanye nelive le-Russia. Endzabeni yemithelo, Harris usole kakhulu Donald Trump ngendlela lahlela kutselisa ngayo sive salela live. Kule tibuya eveni le-Ukraine tithi mapalane wahulumende welive leMelika Antony Blinken kanye nemlingani wakhe welive le-United Kingdom David Lammy sebente uluvakasho olungakavami eveni le-Ukraine kuyawukhulumisa indzaba yekusetjentiswa kwetikhali tasentshonalanga eveni le-Russia. Labaholi labasuka eveni le-Poland bahamba ngesitimela kubheka ukuthi bahlangane namengameli welive le-Ukraine Volodymyr Zelensky kanye nalabakhulu uhulumende walela live. Ingcikithi yalo mhlangano kutawuba kucela emava asentshonalanga ukuthi asekele lela live ngetikhali nemandla kuphindze kubuyeketwe nemithetho lelawula indlela letisebenziswa ngayo eveni le-Russia kulandzela kwesaba lokubangwa ukuthi live le-Iran lihlomise le-Russia ngetikhali tembubhiso. Ngakulokunye, umholi welibandla lemakatolika emhlabeni Pope Francis ulifulathele live le-East Timor walibhekisa eveni le-Singapore lapho atawuphethela khona luhambo lwakhe lwemalanga la-12 emaveni lamane elivekati le-Asia. Lo mholi oneminyaka len-87 ubonakala sesimeni lesikahle noma kunekukhatsateka lokunyenti ngesimo sentengantenga kwempilo njengoba khonile kuvakashela nelive le-Papua New Guinea kanye nelive le-Indonesia ngaphandle kwebulukhuni. Aseseveni le-East Timor udliselimisa lelingenelwe bantfu labalinganiselwa ku-600,000 lababengetulu kwencenye yebalandzeli balenkolo kulela live. Aseseveni le-Singapore kwemukelwe ngilabakhulu kulela live kanti kubheka ukuthi ethule inkulumo yakhe enkundleni yesive endlule adlise nelimisa. Pope Francis utawuba seveni le-Singapore kude kube selangeni langa lesihlanu. Lobikela umsakato wetithombe yeSwatini TV ngumpendulo Gumbi kanti tithombe titholakele ka-France 24 VOA naka-DW. This sports update is proudly brought to you by eBet. Join our family of winners by visiting us today at ebet.co.za. eBet, born to win. Asenimukelele nsandzako sivulela tindzaba tasemini leti sitawubukana temidlalo. Likhethelo lesive lemidlalo we-chess lifikile eveni lase-Hungary edolobheni le-Budapest lapho liyongenela khona umqhudelwano we-Olympiad walonyaka locala lamuhla kude kube ngumhla ka-23 kule nyanga. Emidlalweni yekucala lakangwane kubeke ukuthi litfola neyitulu nelive le-Luxembourg kubomake bese kubobabe litfola neyitulu nelive le-Kosovo. Nakugcina kudlalwa lemidlalo ngomnyaka wa 2022 eveni laseNdiya lakangwane labuya ekhaya nemendlela yeligolide esigabeni sabomake. Iqembu le-Eswatini Chess National Team lihambe kahle kakhulu kusuka kangwane la tofika eveni lase-Budapest, eveni lase-Hungary in Budapest. Badlali seba-check in bonke hotela konke kuhambe kahle. Itolo sibe ne-opening ceremony lapho khona lemidlalo ye-Eswatini ye-World Chess Olympiad ivulwe ngalokusemthethweni. Ngicabanga ukuthi ngingasho ukuthi badlali bethu sebavele basezingeni leselready ukuthi selingaya kuyohlangana nema-opponents abo namuhla. I-ladies team yethu itabe idlala ne-Luxembourg bese kuthi i-men's team yethu itabe idlala ne-Kosovo ngoba sifakwe namaveli acishe angembili kakhudlwana kunathi in terms of indlela abadlala ngayo nema-ratings abo. Kepha-ke lengingakuthembisa kona ukuthi angeke size sifike lapha sithi ngoba bavukeka ngathi bamisile sale sehlisa emandla. Sesicedzile kubalolonga nyalo mentally and training wise ba ready. Sesibatshelile ukuthi bangabesabi labantu bayobukana nabo ngoba nje ema-rating abo ahaya kunabo. Kepha sibatshelile ukuthi batimisele badlale igame yabo ngekumisela okukhulu. Lesingakucela nje eMaswatini ngiyo i-support nemithandazo sayobhekana nabo lesiyodlala nabo. Sinelithemba ukuthi kukhona lokuhle lesitawubuya nabo.
Babalane wenhlangano yemidlalo wesibhakela kuleli nathi Dlamini uthi masinyane lenhlangano itawuqala umsebenzi wekusukumisa umdlalo wesibhakela webantfu labakhubatekile. Dlamini uthi sebatawuqala kufundzisa ngalomdlalo ungakapheli umnyaka losetulu. Linyenti lemaveveni katini le-Afrika sekuyabonakala asasukumela itulu indzaba yokubuka umdlalo wesibhakela webantfu labakhubatekile ukuthi nabo bangenele lo mdlalo baphindze bacudzelane nalamanye emave. Mabhalane lomkhulu wemhlangano yomdlalo wesibhakela kuleli uthi sebavele baqalile kubuka indlela lokuthi lo mdlalo agcina afikile kuleli. Si-boxing eSwatini mayelana ne-disability boxing. Kuyimvo la Africa lesangena kancane lesatofundiseka ngayo kucala ukuthi sithathe isinyathelo ukuthi siyende kahle. Besangaqali kuyenda but semele ukuthi sifundiseke ngayo kahle ngoba incansi idzinga ukuthi sibukeke sijwayele thina i-boxing ekudlala laba non-disabled but nasesidlana labane-disability kuyodzingeka vele sifundiseke kahle ngendlela kufuna sidlale ngayo sibuze imithetho sebenzisa lefanako noma kukhona leto gucuka khona. Isakaluleleki-ke ngale mithetho leyo but kuyimvo nazi lesiphokophele ukuthi sagcina siyendile ngoba kusala abaphathi ema-ofisi namakhulu basayikhulumisa ukuthi ingendeka kanjani ukuze i-boxing ikwadi kunela wonke umuntu lothanda sport. Ngenhlanhla munye wethu lo lasibhakeleni lo nguMaxwell Ngwenya ukhona kule nhlangano yalabane-disability usile wasipha lo mcombo ukuthi kufuna sibe nendlela yoku-engager labakhubatekile samupha nathi feedback yokuthi sisangakafundiseki kahle ukuthi sifuna sibadlalise kanjani futhi si-attenda laba sesimeni lesikanjani but sithi akusebenta lo so ngenhlanhla ngicathi ibudlwane sinabo through Maxwell Ngwenya lo singuye lo sigcugcutelako ngala ukuthi asiphole indlela ekubasebenzisa nabo badlale sibhakela nabasithanda. Ingoma lenhlangano yebantfu labakhubatekile kuleli Bongani Magama lokhulumela nalo msakato uchazile ukuthi kuyinto lebajabulisa sibili ukuthi batawungenela lo mdlalo. Magama uthi tinhlelo tenhlangano lengamele inhlangano temidlalo kuleli tiyachaza ukuthi bantfu labakhubatekile abangenele lonke lihlobo temidlalo. Lobekela umsakato eSwatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombeko luhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Kulesikhathanyalo asibuke tindzaba lethamba embili kulamanye emave lapho khona live lemelika selimemedele Mauricio Pochettino waseveni lase-Argentina loneminyaka lengu-52 njengemceceshi lomusha welikhethelo lesive. Kuleti qhamu ngaphandle sitawucela eveni lasemelika lapho khona likhethelo lesive lemidlalo yebhola lakhona emelika selimemedele Mauricio Pochettino waseveni lase-Argentina loneminyaka lengu-52 njengemceceshi lomusha waleli khethelo. Umsebenzi lomkhulu wakhe Pochettino indebe yemhlaba yeminyaka 2026 letawubanjelwa khona emelika kanye naseCanada. Emidlalweni ema-World Cup qualifiers amavela amabili kuyiBrazil kanye ne-Argentina akhale phasi emidlalweni yawo. IBrazil ikhale phasi kuParaguay ngeligoli linye ecanzeni, i-Argentina yona ikhale phasi kuColombia ngamagoli 2-1. Licemu leChelsea lase-7 laseNgilandi kubika ukuthi nalo selicalile tinkulumo tekubuka indlela lengakha ngayo inkundla lensha yaleli cembu. Leli cembu libuka kungeta abalandzeli lababukela leli cembu lapho khona kunginyalo Stamford Bridge ihlalisa bantfu labangu-40,343 kuphela. Lobikela umsakato eSwatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombeko luhlanganiswe nguFabrice Msonera. Tithombe titfolakala ka-DW na France 24. The Sports was proudly brought to you by eBet. Don't hesitate. Visit us today at ebet.co.sz. eBet, born to win. Satephetha tindzaba tetfu lamhla emini ngaleto temidlalo tilandzela leti njengensimbi yesikhombisa nisale kahle.